Lebzi vuhaxi bya mahungu ya SABC Twi kusuka Studio 10 Auckland Park eJoni. It will be naive to think that what the task team can do, the unit can also do. General Khumalo a byela Ntshamo Madlanga leswaku xiboho xa ku herisa PKTT a xi ta mbomberisa tiko emavokweni ya swigevenga. Brian Mokgotsi a kala a mangala mhangu yo baleseriwa emaphoriseni endzhaku ka masiku mambirhi. Mhaka hina ntsako ku hlangana nakambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2 kasi hi kona ni ka channel mahungu ya SABC le haye eka haxi bya DTT. Riperile nhloko ya vonhlori exiphoriseni Lieutenant General Bongani Khumalo u ri a ku ri xihoxo xikulu ku susa 121 wa ti-docket eka xiyenge xa PKTT ti yisiwa eka xin'wana xiyenge. Khumalo u ri ti-docket letiya ti hetelele ti khileriwile ehofisi ya xandla xa Commissioner wa maphorisa Lieutenant General Shadrack Sibiya ePitori. Khumalo a nyika vumbhoni eka Ntshamo Madlanga lowu lavisaka swihehlo swa vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. U ri xiboho xo herisiwa ka xiyenge xa PKTT hi holobye wa maphorisa Senzo Mchunu xi tekiwe hi nkarhi lowu vulavisisi bya vona a byi fike kule ngopfu. The discussion that talks to these dockets, the way they were and are investigated, to be transferred to a normal murder and robbery or whatever name investigation unit will not make sense because the unit is totally different from a task team. So it will be naive to think that what the task team can do, the unit can also do, because the task team is made up of expertise from different units and expertise. Nhloko ya vuhlori bya vugevenga exiphoriseni Lieutenant General Dumisani Khumalo u hlamusele hi ta ndlela leyi swirho swa Political Killing Task Team PKTT a swi hlundzuke hi kona hi ndlela leyi papila ra ku ngokisiwa ka xiyenge leri nga hangalaka hi siku ro sungula ra Nan'waka a ri tsariwe hi kona. Ku tirhisiwa ka rito valueless leri a ri tikomba ku vula leswaku ntirho wa xiyenge xa PKTT a wu nga pfuni nchumu ni hambileswi maphorisa ya xiyenge lexiya a va tirha vusiku ni nhlikani ku lwisana ni vugevenga bya tipolitiki. Khumalo u ri a nga swi tivi ku xiyenge xa PKTT xi ta ngokisiwa. U tlhele a ku a nga swi twisisi xivangelo xa papila leriya. U tlhele a ku ematshan'wini yo tlangela lembe lerintshwa u tikume a onhekere hi siku. Most of them were worried about the language used to say how can we sacrifice and leave our families for 6 to 7 years and then we are told that we are valueless. And all other words that were there. Khumalo u tlhela a khumba mhaka ya ku tirhisiwa ka ti-cellphone hi vabohiwa eswitokisini tiko hinkwaro. U ri ndzawulo ya makhotso yi fanele ku tana tindlela to sivela ku tirhisiwa ka ti-cellphone emakhotsweni swi nga ri enawini hi vabohiwa. The Department of Correctional Services should improve on security, especially unlawful access to cell phones by inmates, and report in the next meeting. This has been an ongoing problem up to date, but it was something that was also brought up by the task team for the IMC to assist on. Mhaka yin'wana leyi Khumalo a nga yi khumba i ya swibalo swa 18 swa Vusumuzi Kate Matlala u ri ka karhi ka endliwa swikambelo swa maculo ya swibamu swa Matlala leswi maphorisa va nga swi teka loko va endla musearch etihofisini takwe lembe ri nga hela hi N'wendzamhala. Holobye wa maphorisa wo khomela Feroz Kachalia u kombise ku vilela hi matikhomela Commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi hi ti 6 July. Hi siku leri Mkhwanazi u byele nhlengeletano ya mahungu leswaku ku na ku nghenela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko. Holobye Kachalia u ri maambalelo ya Mkhwanazi siku leriya ya swa le vusocheni a ya nga fanelangi. U tlhela sola swin'wana leswi Mkhwanazi a nga swi vula hi siku leriya. Holobye Feroz Kachalia
a nyika vumbhoni eka ntshamo wa palamende. That kind of public statement was not in the ordinary situation, in the expected situation, appropriate because the police have a command structure, there's a national commissioner, and there is a minister and a president and so forth. Holobye wo khomela maphorisa Firis Kachalia u byele komiti ya palamende leswaku minkanerisano ya yena na commissioner wa maphorisa Fani Masemula a yi ri mayelana na mintlhontlho ya nkoka leyi nga langutana xiyenge xa maphorisa ya Afrika-Dzonga. U ri a nga twisisi xivangelo xo herisiwa ka xipano xo hlawuleka xo lavisisa ku dlayiwa ka van'watipolitiki kumbe PKTT na xiyimo xa tidokete leti a ti lavisiwa hi xipano. Kachalia u vilerisiwa hi leswaku vuxokoxoko lebyi nga endzeni ka tidokete byi nga va byi ri emavokweni ya vamani tanihi leswi vulavisisi bya hayisaka emahlweni. Holobye wo khomela wa maphorisa u ri loko ku lahleka kumbe ku nyamalala ka vuxokoxoko lebyi nga endzeni ka tidokete swi ta khumba swinene mindyangu leyi lavanaka na vululami. I was trying to understand what exactly happened with the PKTT, what reasoning informed the decisions that my predecessor made, his relationship with the National Commissioner, and what had happened with whether that team had been disbanded, and if so, what had happened with the dockets. Kachalia u byele komiti leswaku hambileswi Fani Masemula a nga pfumelanangiki na xiboho xa holobye wa maphorisa Senzo Mtuni xo herisa PKTT, u hetelele a landzelela xileriso. Ku vikiwa leswaku Masemula u tsundzuxe ku tekiwa ka dokete ta xipano xa PKTT swi fanele ku va erivaleni naswona swi humelela hi ndlela leyi swi nga ta sirhelela xitirho lowu nga endliwa mafokisi naswona swi tlhela swi amukeriwa hi mindyangu leyi khumbekaka. Kambe u ri a nga enerisiwanga hi tinhlamuselo leti nga nyikiwa. It became clear by the time, by the middle of August or so forth, that in fact that PKTT had been disestablished and that the dockets were being on a planned basis, on a phased basis, being transferred. Ntshamo u yisa emahlweni. What do you want the Maphorisa va tise leswaku n'wamabindzu wo kanakanisa Brown Mokgotsi u kale a ya mangala nandzu emaphoriseni. Mokgotsi u hehla leswaku u ponere a hlamile endzhaku loko a baleseriwa hi vanhu lava va nga tivekeki va karhi va famba hi movha hi Musumbhuluko na vusiku. Mokgotsi u ri na yena a ri emovheni loko a baleseriwa. Swi teke nkarhi ku va Mokgotsi a ya mangala mhangu leyi naswona u kala a endla tano namuntlha la a heleketiwe hi Gqwetha. N'wamabindzu wo kanakanisa Brown Mokgotsi u voniwe a ri ku nyikeni ka vuxokoxoko exitichini xa maphorisa. A swi nga tiveki ku ri Mokgotsi u kwihi ku sukela Musumbhunuko endzhaku ka swihehlo swa ku hlaseriwa hi maqulu ya swipalesa. Ku hehla leswaku movha wa muhlovo wo tshuka wa Chevrolet lowu a wu famba hi Mokgotsi na muchayeri wa yena wu baleseriwile hi vanhu lava a va famba hi movha wo basa wa xibebe egondzweni ra N3 kusuhi na Vosloorus eRandivusha. Maphorisa va ri Mokgotsi na Gqwetha ra yena va le ku tirhisaneni kahle na xipano xa mafokisi. The SAPS has successfully executed the search and seizure warrant that was issued for the 16th of October in Mahikeng for Mr. Brown Mokgotsi. The team investigating the fraud, corruption and defeating the ends of justice case has also seized certain devices from him. The team investigating the attempted murder case from the Vosloorus police station have also met with Mokgotsi, and no further comment will be provided at this stage as investigations into both cases continue. Endzhaku ka swiviko swo hlaseriwa ka Mokgotsi, muvulavuleri wa khomixini wa ntshamo ya Matlanga Jerry Michaels u ri va vilerisiwa hi vuhlayiseki bya Mokgotsi. What I can tell you is that we have been in contact with Mr. Mokgotsi as recently as this morning. Wow. We are in ongoing discussions with him and his legal representatives to secure his appearance before the Commission. As you say, and as we said yesterday, we have offered him protection. We are concerned about his safety. Of course, the South African Police Service is investigating the incident which took place on Monday night.
a hi ro sungula Mokhotsi a vula leswaku u chavela vuhlayiseki bya yena. Maphorisa ya endle musecho n'hweti leyi nga hundza endhawini ya mabindzu ya Mokhotsi eNorthwest. A va lava na vuxokoxoko bya nkoka bya mayelana na maphorisa, tifoyini na ti-laptop. U hehliwa hi ku nghenelela eka ntirho wa maphorisa. Muhehliwa wa vumune ka nandzu wo dlawa ka vanhu hi xikongomelo xo kuma mali ya insurance a ri ekhoto ya le Polokwane. Johannes Shokane i makwavo wa vahehliwa kulobye khale ka phorisa Sejeni Rachel Kutumela na Anna Shokane. Muhehliwa wa vunharhu i Flora Shokane, n'wana wa muhehliwa Anna Shokane. Havumune bya vona va vuriwa ku va tsarise vanhu va ka vona eka ti-insurance, kutani hi ku famba ka nkarhi va va dlaya va koxa mali. Hi ku angarhela va kume 10 million wa tirandi. Muhehliwa Johannes Shokana u langutane ni swihehlo swa 25 ku katsa na kayiwa swa ku dlaya, vukhamba bya mali ni ku amukela mali ya vukungundzwana. U ta ya kuma vamakwavo khale ka Sejeni wa maphorisa Rachel Kutumela, sesi wa yena Anna Shokana na n'wana wa Rachel Flora Shokana. Ku hehliwa leswaku va vuyeriwe hi kwalomu ka mamiliyoni 10 wa tirandi hikwalaho ka mafu ya vanhu va kaye. Nandzu wa Kutumela na vahehliwa kulobye vambirhi wu hundziseriwe ekhoti ya le henhla ya Polokwane laha wu nga ta tengiwa lembe leri taka hi Nhlangula. Nandzu wa Johannes Shokana wu hundziseriwe emahlweni swa xinkarhana eka siku ra 18 Hukuri ku va a ta endla xikombelo xa bail. By agreement, this matter is adjourned and postponed to the 18th of November 2025. That will be for bail application. However, what you must understand is that this court is heavily congested. We are just trying to squeeze in this matter. It might proceed, it might not proceed on that day. Hence, we say it's a provisional date. As it stands, the court is not sure if this court will be doing that bail application. I'll still get guidance from my seniors. Huvo ya vuchuchisi NPA yi ri ku dlaya loko hehliwaka ku humelele exikarhi ka 2013 na 2022 laha vahehliwa va nga joyina tipholisi ta ndzindzakhombo to lahla ni ta vutomi ta vanhu vo tala lava va nga va lova. Johannes Shokane is facing several charges, including 9 counts of murder and unlawful activities of receiving the proceeds of unlawful activities, plus money laundering. Remember, in this case, the other sisters, they were receiving money from different insurance. After that, they were sharing those monies amongst themselves. So he's one of the people who was receiving those amounts of money. Muvulavuleri wa NPA eLimpopo u tlhele a endla xikombelo xa leswaku muhehliwa a katsiwa tanihi muhehliwa wa vumune eka nandzu lowu. Yes, indeed, it's going to be joined to the other sisters. But for now, we are waiting for them to do the bail application if they're going to proceed with it. But if they're not going to do the bail application, it means that we will finalize the indictment, and then he will be joined with the other 3 accused. Muhehliwa u ta tama a ha ri khotsweni ku fikela loko a tlhelela ku ya endla xikombelo xa bail hi siku ra 18 n'hweti leyi. Khoto le henhla ePolokwane yi endzele purasi ra tinguluve laha vavasati vambirhi va nga dlawa lembe leri nga hela. Leswi ta endzhaku ka loko gqweta ra muhehliwa Advocate Jacobus Venter a kombela leswaku ku yiwa endhawini liya ku ya twisisa leswaku vavasati lavaya va baleseriwe njhani kusuka hi le tlhelweni rihi. N'wamapurasi Zakaria Oliver na muhehliwa kulobye ku nga mutirhi wa le purasini va le ka ntengo wo dlawa ka Maria Makgato na Khudzayi Ndlovu. Mintsumbu ya vona yi cukumeteriwa exitayeni xa tinguluve. Khale ka muhehliwa loyi sweswi a nga moni ya mfumo Rodolphe Tifet u kombete muavanyisi laha a yime kona loko va ri karhi va balesela. Tifet na muhehliwa wo sungula ku nga Zakaria Oliver va hehliwa ku va balesele no dlaya vavasati vambirhi xikan'we no vavisa wanuna wun'we. Vanhu lava a va nghene epurasini hi xikongomelo xo lava ku teka swakudya leswi nga cukumetiwa. Mintsumbu ya vavasati yi cukumetiwe exivaleni xa tinguluve. Wun'wana wa muyimeri wa vahehliwa ku nga Advocate Venter u ri ku va langutisa laha mhangu yi nga humelela kona i swa nkoka. Hi ku Tifet u kombise leswaku vanhu lava a va nga vonaki naswona a va ri emunyameni. We've got the distance now that is between
Mr. Divet and the people in question. You said Mr. Olivier was shooting to the front. Which front are you referring to? Where we are. Difet u tlhele a kombisa leswi mintsumbu ya Maria Makgato na Kudza Indlovu yi nga hoxisiwa xiswona exivaleni xa tinguluve. We put them there. Yes. Both the bodies. Yeah, we put them there. Gqweta ra muhehliwa ri yisa emahlweni ri konanisa mbhoni ya mfumo. Muhehliwa wo sungula eka ntengo wo dlawa ka Senzo Meyiwa Muzi Sibiya u ya mahlweni a vula leswaku ye a nga ri kona eJoni loko n'watipala a baleseriwa no dlawa hi 2014. Hambiswiritano vachuchisi va lava ku tiva leswaku khadi ra yena ra le bangi a ri swi kota njhani ku tirha laha Joni kube u ri yena a nga ri kona a ri eka vona eKwaZulu-Natal. Sibiya na munhu wa vahehliwa kulobye ve le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala wa Bafana Bafana eFort Lawrence hi lembe ra 2014. Ntengo wu le khotele henhla ePitori. So the point here, Mr. Sibiya, is that from the 15th of July 2015, you are using a different card, the one ending with 3261, as compared from the previous one that ended with 50143. Akuthi ngisebenzisa leli card mhlawumbe icard lisebenzisa le number le esho umshushisi akuthi mina ngisebenzisa leli card ngoba bengichaza ukuthi leli card leli alisetshenziswa yini kodwa lona alisetshenziswa umbali kodwa bethi bengasetshenziswa yini bengushi umbali. But sir, yesterday you mentioned that the card that Mbali was using was never replaced. Isho kanje ukuthi angikhumbuli ngishiya icard laseNetbank. And we can see that from the 15th of July 2015, the card ending with 43261, the newly issued card was used for the rest of the transactions that we put in record yesterday up until the 31st of July 2015. Do you still maintain that it was Mbali who was using the card? Umbali wayesebenzisa leli card namanje ngisasho leli card leli besebenzisa umbali. Even the newly issued card that was issued with effect from 15 July 2015. Ngoba ngithi le account le ibisetshenziswa umbali. Uyo umuntu ebesebenzisa le account. I think it has already brought a lot of opportunities before it even started. All thanks to City Parks Johannesburg and Johannesburg Zoo, I've seen them very actively around, cleaning, cutting off the trees, you know, making sure the surrounding areas and environment is clean. I think kuyinto le right because kuto create imisebenzi bantu batothola umsebenzi already sebakhona abathola umsebenzi ngokucleana. Loko emavengeleni vaaki va le Joni va ri i danki G20 leswinene swi le ku endlekeni. Tshama na yena. Malangte mahungu ya SABC. Mtego wa mahungu wa SABC eka huvo ya matiko ya misava UN New York, America unikwe sagwadi ra United Nations Correspondents Association. Sherwin Bricebase ukume sagwadi eka xiyenge xa nsuku. Minister Ronald Lamola stated that this distinguished award, conferred by the United Nations Correspondents Association, represents a significant acknowledgement of journalistic excellence on the global stage. For many years, the South African Broadcasting Corporation, through the dedicated work of Mr. Sherwin Bryce-Pease, has provided the South African public with insightful, accurate and timely reporting on the deliberations and developments within the United Nations. Their work plays a vital role in keeping our nation apprised of critical international affairs. The SABC News. Vaaki va Nasrec edzongeni wa Joni va langutele ku vuyeriwa hi nhlengetano leyi taka ya G20 kusale mavhiki manharhu ku ya eka nhlengetano leyi ya matiko makulu ya misava. I ro sungula nhlengetano yi rhurheriwa etikweni ra le Afrika. Varhangeri va matiko va ta hakanela hi mintlhontlho leyi misava yi nga langutana na yona kasi na tindlela to kurisa ikhonomi ya misava. Vaaki va Nasrec laha nhlengetano yi nga ta va kona va byele mahungu ya SABC leswi va nga langutela swona.
vaaki va le Nasrec na le tindhawini ta le kusuhi va ri va vone ku cinca ka kahle swinene loko ku nga si fika nhlengeletano ya G20 leyi ku nga ta kanarisaniwa mayelana ni ntshamiseko wa ikhonomi ya misava, ku lawula timali, ku cincacinca ka maxelo ni ntshamiseko wa nhluvuko. I think it has already brought a lot of opportunities before it even started. All thanks to City Parks Johannesburg and Johannesburg Zoo, I've seen them very actively around. Cleaning, cutting off the trees, you know, making sure the surrounding areas and environment is clean, you understand? But can this happen not only when G20 is coming, because I love to see my neighborhood how it looks, and they've employed a lot of youth people from every place, on Monday View, Xavier Reef, that are working to clean up the whole community every day before the event starts. SABC, barurari ba bohashi za G20 SA 2025. Randi ya la kaya itile le pemaso na timale ta man'wana matiko. Xava dolara i 17 rand 44 cents, mpondo i 22 rand 68 cents, euro i 20 rand, kasi pula tiko aklana Botswana i 1 rand 19 cents. Minkawuleka JSE ayiri hansi namuntlha. Nsuku $3,969 a ounce, platinum i $1,546 a ounce, kasi nxavo oil ya mbisi i $64.21 hi mphongolo. Riperile a langutisini leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal leyi nga ta va yi kha yi famba ka 80 wa ti-percent, kasi loko hi langutisa kwala Gauteng nakona ku languteliwe mpfula leti nga ta va ti ri kona ti famba kwala ka 30 wa ti-percent, kasi na kwala Eastern Cape nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kasi na mundzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya mahlweni, kasi loko hi langutisa kwala xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzeninkulu xa Gauteng ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi kha yi famba kwala ka 80%, kasi loko hi langutisa kwala Northwest nakona ku languteliwe mpfula leyi nga ta va yi ri kona, kasi na kwala Eastern Cape nakona mpfula yi ta va yi kha yi ri kona. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzeninkulu xa Limpopo, Mpumalanga, kasi na tindhawu tin'wana leti ta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal, kasi loko hi langutisa kwala Western Cape kasi kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona, kasi nakona mundzuku swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni laha Gauteng nakona ku languteliwa mpfula ya tilo, kasi loko hi langutisa kwala na Free State nakona ku languteliwe mpfula ya tilo leyi nga ta va yi ri kona, kasi loko hi langutisa kwala Western Cape kasi nakona moya u ta va kha yi ya emahlweni. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Gauteng, kasi kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona Pretoria 27, Johannesburg 25, kasi loko hi langutisa kwala Springs kona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees. Loko hi langutisa xifundzeninkulu xa Mpumalanga xa Limpopo kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana Musina 28, kasi loko hi langutisa kwala Botsoleni, Maphata, Blinkvat, Hlaniki, kasi na kwala ka Dzumeri nakona ku languteliwe maxelo yo kufumela Phalaborwa 26, kasi Polokwane nakona ku ta va kha kufumela famba ka 23 wa ti-degrees. Mpumalanga nakona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona, Skukuza 29, kasi kwala Ermelo 22, kasi loko hi langutisa mahlo kwala Middleburg kona yi ta va yi kha famba ka 23 wa ti-degrees. Loko hi langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe timpfula